Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagun. Hamim. Usayan. Miyaw na din sukya usaya kung mga bata nga al-mukataat sa ilayang kasuusayan ay kapito aguso panguman na usayan hapaganay. Tanzilul kitab min Allahil azizil alim. Giiso kini turun ko kitab puun ko Allah al-bilawa na mabagral bilawa na matao. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Prilap sepeng ko mga dusa agup terima ko taubat at taralo isiksa. Akhir ko ka pangalimong ada asimba narwar kanya narun su kebulusan. Usayan. Giyang ko tuwa ayat ikatalaw na ini surat Umar bin Al-Khattab ko sakatawa mama apupakaw mon. Na orian niya na miyada so kapupakaw man yanon. Na inisa iyang ko mga padiyan na pitiruira na mimberadu sa miyaginum sa pakaberg. Na tialwan Umar so panunurat yan na pitiru yan na surat ka. Apuun ko Umar bin Al-Khattab sa makaw makigiraw awata igiraw. So salam na siir ka. So Allah subhanahu wa ta'ala asuda atuhan arwarkan yan aprila kudusa agup terima ku taubat at taralwi siksa akhir ku pangalimu adad na simbaan arwarkan yan askan yan ikendudan. Na pitero yan ko mga pedang kutua mama apamang niinyus kanyan ko Allah subhanahu wa ta'ala a isang urian so puso yan sa pakataubatan sa kanyan wala subhanahu wa ta'ala. Naguni ay sampay ko mama so surat Umar na biyut yan nagupikeso kasuin yan sagi ini yan teroon aprila ko dusa ap terima ko taubat at taralo isiksa sab na rapiak ipananggilaan yan rakan so siksa ayah nagu inibagay ini yan rakan na pasad so kaprila ini yan rakan na miya tatapad nagi ini yan keso kasuin sa ginawan yan orian yan na miya kagurok na initargiyan so marata agalubuk yan sa mitubat. Nagbuon niya misampay ko Umar sututulanon na pitero yan ada tarana ng gulawlaan niyo igira miyaylay niyo apagari niyo aminidulas narna niyo agugenggenan niyo skanyan sa pangni kanu kuala subhanahu wa ta'ala sa pakataubat niyan sa uba kanu mabelo yang mga tabanga o syaitan si erkanian. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Da apumawal ko mga tanda wala arwar ko sirano tuwa mga kafir na uba ka maik matugiiran kasumando ko mga inged. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Miyakam buke keunaan su pagtaw no hagus su mga lumpukan ahzab ko urianiran sa ini gegetu umani pagtaw su kambun wairang ku subukiran kaaniran masiksa sa ini pamawaliran su betal kaaniran libukas kubenar na sininggaw takan sirana siksa na andemanaya ikiyang bulan siksa akan. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Detaru tua mia patut suka teruk siksa ukad na nakaku siranu tua mga kafir amataan na sirani kimangar kunaraka. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. So sirano tuwa awi deniran su arsa gusu matatagu kumlili bitaw na mga malaikat na iptes bihiran su bentugan ukad na nirana gupa parati anirana gu ipupimang niran sarila so sirano tuwa miya marati ya kad na nami inang kusan ka alang wana syai alimu agu katao narilaing kaso sirano tuwa mitubet siran agu inunutan niran sulalan ka nalindingang kasiran ko siksa kumalagin lebe apoy jahim. Usayan. So mga malaikat wala subhanahu wa ta'ala na ipupemang niran sama pia sumia marati ya si ikukad na niran sa giiran teruunang ko tuwa mga pangniya inalayu ayat.
Samia sabutro asututunganaya apalaya mapiai amal na ketimusiran ko alungan na kiama sa detaru katitimuirang ku dunia sa sumanga loks na kita alukon sumanga wataian na gusto mga pamilyanian sa ayad na bangsa si ikwala subhanahu wa ta'ala na suparatiyaya kena uba suka perpedes sa pused. Minsan pensiniap yan suka kukuyap tau isa ka pused. Ugaid na ayad na mabagrag kotiran na suparatiyairan ko Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Kadna nami sulun kasiran ko surga jannat wa adna su ini diin di ikakiran agus sumapi aped ku mga amairan agus mga karumairan agus mga muria tawiran mataan as kasul bilawana mabegral bilawana maungangan. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Gulindingang kasiran ko mga siksa, nasa tawa lindingan ka ko siksa sa alungan ay nasabnara ini kalimu ukas kanyan, gugyuto nas kanyan so kapagunto nga mala. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. Mataan na siran tua mga kafir na tuluan siran sa surarang ito wala na lebih mala adi surarang ito ko mga ginawa niyo. Guni aptuwag kanu ko para tiyaya napseng kakanu. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Naturu unirana kadna nami piatai kaming kasamia kadua agu inuya kaming kasamia kadua. Natiari maamis sumanga dusami. Na beed si iku kapakaliyo kusiksa kunaraka ipidsa ukitian. Ustayan. Pengangalui din so kafir ku Allah subhanahu wa ta'ala sa pemegay din sa mga kapasadan sa umakandud siran ku dunia na penalamat siran nagu perhatian siran ku Allah subhanahu wa ta'ala. Gua niyo to amay leran so masa kita siksa sa miyatang kedekiran din so kaanti ragu so katutong ku apoy o naraka na anto na adni beliyo ka pananang kupan sa masauto adibu terimaan wala subhanahu wa ta'ala so pangniran sa besiran maka kasoy ku dunia. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Giutor kanu ay gira pianong ganuy swalla sas kaniyambu na kepir kanu na amay ka ini panak utos kanyan na maratiaya kanu na sukukuman narkwala al bilawana mapurwagul bilawana mala. Ustayan. Si ko kauya-guya girang ku dunia na ipkegudiran ubera na pkenegsuingaran wala subhanahu wa ta'ala apagaluin. Na amay kasubera hala ipkeuluin na saya na iran apkebubayaan. Na anto na ika kepato takarila ikiran. Sa ayat teruong kiran wala subhanahu wa ta'ala. Na andes su mga katuhanan iwa pianarang ku ni iyo. Ino kanuron di pemang ni sa tabang sa milides kanun yan sangka iya siksa amay katumang kanu. Ayat na kalilida di kaperati o manusia. Na kagiya suka perhatian yang kuala subhanahu wa ta'ala na adna kita pelakian na mga gelebekap kebebayaan o ginawa niyan. Na sirano to ang mga kapir na oripan sirano baya ginawairan. Kena ubaya kiuri pengkiran na so akaliran na malantas. Sa langwa na kapira miya kapag Islam na ayakia pa kapag Islam yan si idin sa miyaw na agusang kaya kapapantaga na masa na sukap kausaran yan ko akalian sa maka maradika ko baya aginawan yan uban yan mabeluya Tuhan yan. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Sekanian supupeki ilain yang rekanu so mga tanda iya nagupupekatoron rekanu pun sa kawang sa rizki uran nada maka punenada marwar sa tawa pupegepas rekanian Allah. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Pamangni kanu pola sa bunayunan iron supangni simba apiapan ini kagwadu mga kafir. Ustayan.
So kapamang ni kuala subhanahu wa ta'ala na patut ta mabelaw ya ikhlas bunayo na mamantakar kanian ada abenian sangkot. Kaswala subhanahu wa ta'ala na marani ya pepekan negap sembegnian supang ni ya pepemang ni igiram ya mangni. So kapamang ni na tanda kapangin Tuhan. Sabab pro na hiaram wala subhanahu wa ta'ala ko manusia ubed na pamang niyan yan na Tuhan na salah kaur kanian. Kaskan yang bu ipu kagaga ay beginian supang ni upu pemang ni. Na so mga pedeka Tuhanan na da kagagairan ang nganin apia so mga ginaweran na diran kagaga. So langwan apa kaisa apang niya inalo yu Quran na palayan din siyumpatan sa kol. Teruang ka hey Muhammad. Inunta so sati manapang niya pa kaisa adanian din sumpati sakol agiuto so gu igira inisa engkau mga ori penakan sama kapan tagrakan namataan asakan na marani ako absembegnakan supang niyo pupemang ni igira pianung genu yaku niyan. Giyana ni karina sa Allah subhanahu wa ta'ala na mag-anak absembegan yang ko pang niyo urip niyan. Ilayang ka so mga ayat ko surah Al-Baqarah ayat ay ka magato sa 86 magato sa 87, 200 sa 15, 200 sa 17, 200 sa 10, 200 sa 20, agu 200 sa 22, agu seiko surah Al-Maidah ayat ay 4, seiko surah Al-A'raf ayat ay magato sa 87, surah Al-Anfal ayat paganay, surah Al-Isra ayat ay 85, agu surah Al-Kahf ayat ay 83, agu surah Taha ayat ay kamagato sa 5. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. Mapuro ipang kata na kirku ars ay patumunian suwahi apid sa sugun yang kutawa kebayaan niya na kebelo ya nabi apid ku mga urip niyan. Kaanian ni pangangalak sugawi iya kapaka pembeberat temua. Ustayan. So Allah subhanahu wa ta'ala na maradika kuapian tau na tau imbagan yang kulimu iya na kana nabii. Sadi keisaan ko galabekian aso salah kaurong na sumerian ko galabekian. Ugaid na sumanga musyrik na datarubayran sumeri aswala subhanahu wa ta'ala o ino niyang bagan so kana nabii ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam disirani biganon udi na subarabang saan ko dua inged giya maka agu giya taif. Ilayan ka so ayat ko surah Az-Zukhruf ayat ay 30 isa. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Sagawi iya sirana maka kupaya gada mapagmasi ikwala apung kirana melakbu na teruun wallah aanta ikirku kada tu iman tu na deda maka sembeg na sembeg niya na ginuan yan arat wallah isa-isa alabilawa na maka pendeg. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Iman tu alungan ng belasan na langwa na ginawa ko ngani na pisukatian. Ded na kapanalimbuti man to. Mataan aswalla na madilapati kapagisip. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Gupangangalak na kakiran sugawi iya marani su alungan na kiyama amay ka su mga puso na siik kung mga bakar nga makukumpaniranun adiran mapagkakasoy na dirap man kuta daar ko mga pananakotua pedsa bulayu ka aguda penapena paata paguntan. Ustayan, bituan su alungan na kiyama sa gawi iya marani kakagi yung yatang ke suka pekawmanian. Na sumiatang kada pekauma adi penkatawan sumasa ka pekaumanian na imbetad sa miya kauma din sa miya karanidin. Kaandi kada sa ginawa sukapi pikiraun. Sa aya wara anu manusia igirad na pekauma abisita apagtadan sa pagana na saden sa maraniraw ni masa na aya pagunaan magtad. Na amay kaad na pekauma adi din katawan ni kapekadan nunian. Na aya tara lebih pagtadan din muna kakagi pekauma din na tangkad. Kauba mambesa utaw sumiat kawalalis subagu pagunayan. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Katawan yan sudunsian ng mga mata agusungani na isusol ng mga rarab pamikiran. والله
يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Sualla na iphukumian subnar na so sirano tua pemang ni siransa salah kauron na da akikukumiran anganin mataan na sualla na skanian sulbilawana pupekanagalbilawana pupekailai. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Besiran demak kalala kau kulupa na ilaya irano anto na a ikia bulusano sirano tuwa pagtawa miadin siran ko una aniran miadin sirana mabesenga di sirani begerag-gerad kulupa na sininggot siran wala asiksa sabab ku mga dusairan na da miadnar kiran ko wala apakalinding. Ustayan Nalayun pagaluin ng Quran nagui pagisa iyan ubasiran dendela kau kulupa naguiran masa iso kaya rumba anu pagtawa miyangaw na inanti or siran wala subhanahu wa ta'ala adem penalamba apa seirang kulupa kaaniran makwa atuma sukyang betadaniran. Nasong manusia nalalayun din malilipat mapia panapkailin yan sumangatan da mga raraya kumulili betaun na di niyang kesugu ginawa niya kukaparati ako Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. Giyuto na kagi mataana miadnap kiu makirano mga sugukiran so mga raraya getanda na siyang kairan na siniksa siran wala kamataan as kanyan na mabagra mabasengi siksa. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. Gusab na rasiu bumi sumusa sabab ku mga tanda amiyagu begra mapayag sumu'ajizanian. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. Si iku Firaun nagusu Haman nagusu Karon na pitero irana pangangata uwa bukeg. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Nagun yang miuman yang kiran subnara puner kami na pitero irana pamunuan yu sumanga wata usiranu tua miamarati ya apdien sa uyagan yu sumanga babay kiran guda ages ta umanga kafir inun ta akadedes. Ustayan Gua ni amay layo Firaun nagusu Haman nagusu Karon so tanda emaraya ga awi denu Musa na besiran din miyang maguman saka kepir sa desiran para tiya ko panulun nu Musa agu ini sugu Firaun so kapamunwa ko mga wata amamaw Israel na uyagan so mga wata ababay kaansiran pkesawiti o mga tantara u Firaun sa tantawa na masakit akam betada namin isugat ko mga Israel sa ingda Misir. Guni yang matanggat sukia sangkau Firaun na gusto pagtaunian sa ayak kabayaian na mapatay niyan sumusa na sumusa na luminindung ko bagru makapendag ada abaon pekadagas wala subhanahu wa ta'ala. Kakagi yeso mga nabi na tarotop so pananarigirang ko wala subhanahu wa ta'ala ko kapagawidirang ko panulon sa dad na bayran kalak sa isikiran na kaadan. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Gupiter o Firaun na bagak na kunyo kambunu unakan sumusa na tawagan yan sukadna niyan kaikawan na kanubanian kasambi isu agaman niyo udi na mapayag yung kulupa suka paminasa. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Na Peter o Musa asakan na luminindung ako ko kadnang kuwagu kadna niyo puun salangwan at takabura di perati ako gawi iya kapagisip. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Na adna mitir wasakata wa mama ama paparatia apet ku pamilia upiraon apa pegmaan yan so paratian yan ambunu kanu sa mama kakagi pitir uyan ayakadna nakana swallah asabna raminiuman yan rakanu so mangararaya getanda apung ku kadna niu amai kami amukeg na paturayron so kaya pamukegian na amai kami adna benar na kesugat kanu usabaad kuni pagita iyan rakanu mataan aswallah na dinian turuun so tawas kanian na tabu karkukan dusa abarabukeg. Ustayan, giyang ko tuwa mama na pedkubang sa operaw naskanian na mapaparati akwala subhanahu wa ta'ala. Na pitero asudi askanian na wata amama ubapa operaw sa giyuto ipinili wa Ibn Jarir. Saad na mitindig sa skanian na tao wa Israel, ugay na upama ka Israel na di pamakinag no piraon so katuruyan, sa aya mabagiratindig na skanian na pedkubang sa operaon. Sa skanyang bu imiarat yaya aguso karo mo piraon, giyuto itinduguno Ibn Abbas. Sa so katuruyan na dataro katuru Abu Bakar guwani apakalan ng mga musyrik so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko giinian kasembayang sa Kaaba. Sa miya kaum maso Abu Bakar na miyaga po siyan siran sa pitiruyan. Ambunu kanu sa mama agibu kaya tiruan yan sa ayakad ng ko na swalla subhanahu wa ta'ala. So miya nga ipo sa betad na pkesoy ko pekuria masa igira maka pelalagid so galab kaguso antap. Sa beperoon na so paratiak wala subhanahu wa ta'ala na datar dinu ki pendulunon ko bagwa masa kabetadanan ada abanian kapum berupa. Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Hei pagtawakan rekiu iman tu so kada tua mangungurang kakanu kulupa na anta iku katabengar kami ku siksa wallah amai ka mau makaminian na pitir upiraun ada apiki ilaya kan rekanu arwar ku kabay akan aguda itu ruah kan rekanu arwar ku lalana untul. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. Na pitir usaka tawa mama amiarat yaya ahi pagtaw mataan na ipkelkakan rekanu sudah taru gawi siksa umang alumpukan. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Dataru paparangayan upagtaw no aguso ada aguso samud aguso sirano tuwa miya urianiran gudas wala ibenian bentak so kala lima ku mga urip niyan. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. Guhay pagtawakan mataan na ikilkakan rekanu so gawi iya kap titawaga so alungan na kiyama. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Sagawi iya telikud kanu amanana likudeng kanu ada arkiu ungkwala ipitsa pekalinding nasatawa dedegnu wallah na dedna bagian ya na pitsa pekaturun. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Gusab na ramini umarkano Yusuf sa miyaw na sumangararaya tanda natatap kanu din sa sangkaan kung ngani na miniuman yan rakano nagwun ya mawapat na pitiruyo adi din sugu swala ko urian yan sa sugu dataroto wa pendedeg nuwala sotawa tabu karasi sangka. Ustayan Giyanan sututulang ko Israel ko kaya pakabalingiran sa misiragyu to so kaya suga talaw na lupa akanaan aso Yusuf na skanya ni sa sarigang ko pundwa akawiyagan sa misir
Nagunia makau maruos sa mga pagarinian, nasukia pa kakikilala iran na inisugu uyus sa pamaling siran ruwagu si ama iyan na gusto mga pamilya iran. Samya berembedro o sumuria tau usapul lagudu ang mga wata o Yakub, asiran ni mimbelo yang bawatan o Israel, sabab sa so Yakub na skanya ni paganaya betuan sa Israel. Naguan niya ringa sa ansira ng mga Piraon sa Misir na siyugo Allah subhanahu wa ta'ala so Musa iliw niyan siran sa ikaswin niyan siran sa lupa a Kanaan. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Asiran uto sukupuwal niran so mga tanda wala sada tanda iran namia kaumakiran. Namia kalala ararangit si ikwalagu si iku siran uto amia maratiaya. Detar uto tumbukan wala alangwan na puso at takaburam mga rasi. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. Gupiter o Piraon na hey Haman, belay na kung kasakali bunto ka anak ng mitwak sa langit. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Aso mga tuwak ko kawang kapurungawan akan susimbaan Musa, kaaya kapipikira koron nagi imama mukeg. Dataroto wapi penderaan ko Piraon so karata o gelebekian, agu inernskan yang kutitu lalana toruan, guda suges ta o Piraon inung taasi isa ka antior. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. Gupiter usa katawa mama amyaratiaya ahi pagtawakan uno tiya kunyo katuroon akan skano ko lalana matitu. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Hei pagtawakan, mataan naging kaiya kauyag-uyag sa dunia na kasawit, na so akhirat nas kanyan suing detatap. Ustayan, yang kaiya dunia na ing dekang gaya gumaya kotawa mia binatang so pamikiran yan, agu mia beran dia so kabayaian, sa dataro ke aluyo no hadis ko mia ngaw na amang ayat aso dunia na maselma mami sa indan tanuron wala subhanahu wa ta'ala, kapagilay niya no andaman na ya ikapenggelebek tano, na piyaki panang gilaan yan rakita no sa dunia agu subabay, kakagiyag yuto isaba pa ini kaanti banu Israel. Ileng kaso ayat ko surah Al-A'raf ayat ay kamagato sa gupito pulwagu 5 tamang ko ikamagato sa gupito pulwagu 6. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Satawang gelebeg samarata nada imbelason arwar kudetarian. Na satawang gelebeg samapi apet samama ulina bebei askanyan nama paparatiaya. Na sirano to so makasul ku surga sa priskin siranon sa ded na isipian. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. Guhey pagtaw, anto na ay imiyaswa akan naptuwag kuskano ko kapakalides naptuwag na kunyo kunaraka. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Tuwag na kunyo sa kasaang kaako wala agoy panakutuwakan sa daa katawi koron. Asakan na pendulun kuskano si ikol bilawana mabagral bilawana paririla. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Da asang kaana sui pendulun yurakan na da panulunian si iku dunia guda pengku akhirat na ayah kendudan tano na si iku Allah na sumangat tabukar sadusa na sirani kirik kunaraka. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله
إن الله بصير بالعباد. Sama tatang kedah ketadaman yudin sugi ikur kanu turun sa ini tayaku pakan subetada keng kualla mata anas walla na tumiti kai ku mga urip niyan. Ustayan, yang kana nami tundu-tundu ga mga ayat na palayad katero ang kutwa sa katawa mama aped ku pagtao Firaun sa pupengusiatan yan su pagtao niyan sa kaparatiran sa miya mukaskiran sa kataksilang ku alungan na mauri sa miya tunay niyan su paliugatun ku kandulunan yan ku pagtao niyan. Madakla miya nga alawin yan sa napangangalakian sang kutwa pagtao amika kagem sirang ku tunay iyo giikan derwa kasang kaiya dunia. Na sabab ko kibubulugiran ko kapsewitiran ko mga baya aginawairan na dairan din pamakinag sa mga pipi at tumaagulalangan na miya patut kiran suka antior. Aya pia kalakala kapika dedegsang kaiya dunia na suka kewasa utawa daun suparatiaya kasudin swala subhanahu wa ta'ala imitiroon. Sa mataan na sumanusia na pengakwala amay kamailen niya na ginawa niya na mikewasa. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Nalininding skanya no Allah ku karata ungani na ikmatiran na tumium parak ku pagtau Firaun su karata usiksa. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. So naraka na ipsumbu siranon sa kapita-pita agu sa kagabi-gabi. Nasa gawi iya makatindig subangkit na teroon. Asul niyo su pagtau Firaun kung mabas nga siksa. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. Wani agi isiran dedewai ko naraka sa teroon mga lulubay ko serano tuwa mga takabur amia adun kamir kanwa miya mangunot na ino adna kerending yor kami akipantag ko naraka. Ustayan, ginan so kapapapawal la iran roo sa teroon mga lulubay kiran ino kami din miyagi ikasaba perkanu na sangang kanu sang kaiya siksa ami askanu isabapian. Na teroon nira na langon tanu din makasusulod ko naraka agu langon tanu din kapupeniden sa siksa sa miyat tari mairan so kasalaan niran kudairan kaparatiaya. Si isa masauto na mapia panawi deniran so siksa mga pediran na kagi palaya siran din petutungan no apoy na ded na baliw kapagawi diranon. Saya na abera akal so mga kapir sa masauto ap kusariran so akaliran. Ubay rambu to miyausar ko day rampan kapatay kamakanggay kira naguna ang kutwa kapupenaksiran. Sa inusariran so akal ko dinian belangan na ded naguna niyan. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Naturuon mga takabura langon tanudun na talantang kunaraka. Mataan aswalla na miyaku kumiyan dun sulok mga urip niyan. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Naturuon sirano tuwa maalid kung naraka ko kumikibir ko jahannam. Apang niyan niyo kukadna niyo apaka kupang kami niyan sa salungam buku kabes musiksa. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Naturuon nirana bakanu de maadap kiumar kanu mga subuyu so mga raraya getanda. Naturuon niran ang kainu de. Naturuon niran apamang ni kanu na de apang ni mga kafir inunta asi sa kadedes. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Mataanas kami natang kedetebengan nami su mga subuh miya gusu serano tua miya maratia si iku kawiya ku dunia. Gusi isa gawi iya kapekatin dugu mga saksi su alungan na kiyama. Ustayan,
Swalla subhanahu wa ta'ala na migay sa kapasada na tebengan yan so mga sugu iya nagu sumya maratia sangka iya dunia agu sa alungan na mori sa ipengalimu yan siran na so mga kafir na ded na beni yang kiran pangalimu ko alungan na mori. Ugay nag-iisiran makang guna sangka iya kawiyag-uyag kakagi inad siran wala subhanahu wa ta'ala ko dunia na maday takapakasawitiranon. Ugay na so dunia na da makatimbang sa papakarngit ko wala subhanahu wa ta'ala sa giyuto ikia pakasawitiranon sa dibu mataya masa. Ikadua na inad niyan siran sangka iya dunia na piara tiara na swala subhanahu wa ta'ala imyangad na mimbiot kulang wana kaad na miya kaperad siran sangka iya lupa inad wala subhanahu wa ta'ala agu inisang kutyang ko sabab sa sadin sa tawa pelubaan yan so sabab na makuan yan so isa sabapon melagid san so kafir agu so mu'min apalaya maka pengguna sangka iya dunia. Sa aya na kabayaw Islam na aya makakepa RCA na so mga Muslim kaan pamundiung suka pipiya ginawa na gusto kalilintad sang kaiyal yawaw ulupa. Sa di sebuta o mu'min sa besu dunia na dirun pakam bebayaan. Kamataan na inisuguun wala subhanahu wa ta'ala akateragum belayan yanon agelbek agu panamar. Kaso dunia na aya bebesoka ko kapluba ko akhirat sa roo suka peragun. Na amay ka di ka seimbesok na daamba peragun ka roo sa mori alungan. Sa panamar so Muslim sa kandeto inyang ko lupa kaanian si ima teragum belay so kamapian na keparulin yan subelasian ko akhirat. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Gawi iya di pekang gaya guna ku mga pananak uto supang niran sa sendud sarakiran sumur ka agur kiran sumarata aderpa. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. Usab na ra ini bgiyami ku Musa suturwa nagupiyaki warisan nami ku Bani Israel su kitab. هدى وذكرى لأولي الألباب. At turwa nagpananad mo mga lalantas si pamikiran. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Na seberkahi Muhammad kamataan na sutalad wala na benar na pamangni ka sarila kudusang ka sa tasbih ni ka so bentu genukad na naka ko kagabi-gabi agusi iku kapita-pita. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Mataan na so serano tuagi makipiwala ko mga tando wala sa tanda iran amia kau makiran nada sisi iku mga rarbiran arwar sa katekabura di siranon kisampay na lindung kakwala kas kanyan sudubilawa na pupukanagal bilawa na pupukailayi. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Tang kada suki adna ku mga kawang agusulupan na lebih mala adi suki adna ku manusia ugaid na sukadak lang ku mga tao na diran katawan. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. Gudi maka pedagit sutawa buta dedeg agu sutawa pupekailai matuturo gusus serano tua miamarati ya agu minggelebek sa mga pipia nagudi pensugi imrata-rata beradusa na mai tua ka pupekat kadmium. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Mataan na subangkit na tang kedah pekat talingumad sa daesang kaanon ugaid na sukadak lang ku mga tao na diran paparatiayaan. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Gupitir ukadna ni wa pamangni kanurakang katarimaang kurkanu mataan na sosirano tuwa tutakaburan niran sukab simbeerakan natang kedah pekasul sirangko naraka sama karurung dan siran. Usayan migais wala subhanahu wa ta'ala sa kapasadan sa saden sa mamang nirum ng begenian nagu terimaan yan supang ninian.
Ugaid na so manusia na inad na titi keen na di pekanayo samati. Sa anden ni kapamang ninian na aya kabaya iyan na makuan yan din supang ninian. So pangni na madakalap kesanguran yan, Agus wala subhanahu wa ta'ala, naskanian ni makalalawan ni katawi ko kebulusan ng manusia. Sabab pero na igiram yamang ni so tao saad na pipikir ni na penggula-ulaan niya na mapia na doon bagan wala subhanahu wa ta'ala, nakagi katawan wala subhanahu wa ta'ala, au bagan niya no na diniyang buketuman so pipikir niyan. Na limuun wala subhanahu wa ta'ala, ada niya nung kibagang kaan di kedasi ko paratian yan sa dinya mabala so ta'laba, amiyaki pamangni ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kewasa kaan makan dia kat sa madakal nakagi ibu kewasa na kialipatan yan suniat yan na mapia sa badan mimbelu yang munafik sabab ku tamu kapiang ninian. Ilayang kasu ayat ko surah At-Taubah ayat 75. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Swalla aso inad niyan rekano su gagawi ika ang kanurun makarenak agu su daun-daun na ipapengilay sa pagper. Mataan na swalla na ayakir ku kalbihan ku mga tao. Ugaid na su kadaklang ku mga tao na disiran penalamat. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Giutur kanu swalla akad na niwa miyadeng ku kalang wanasyay ada simbaan arwar kanian na ande mana yan nigi iniu kapamugeg. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Dataro to apa pemukeg so serano to miad sirang ko mga tando wala asasang kaaniran. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Swalla so inad niyan rekanu sulupa abu bekenan agu su kawang ataragung belaya mia atap agu piakam buntal kanunian na piaka tanusian sumanga buntaliu agu riniski yang kanunian saped kumanga suti giutur kanu swalla akad na niu na mia suti swalla akad na numanga kaaden. Ustayan saya na amala apangalimu Allah subhanahu wa ta'ala kung mga kaadniyan ko kiadnan yan ko langit agu sulupa agu sumadadalamhon. So kiadnan yan ko manusia pimbay-baytan subuntalian adad na datarian na mapi apagilay na kaadan. Ugaid na amay kadiran sabutan sa ungangan ko kiadna kiran na pakandudin sirang ko plikabu kawa kada mga tadmiran na mga kaadan sa tumupan subinatanga ayama disiran. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Skanian so uyag-uyag dad na simbaan arwar kanyan na pamang ni kanurun sa bunayunan ni ron so pangni sulangwan ubentugan narkwala akad na ng mga kaaden. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Teruang kahi Muhammad, ini saparakan so kasimba ako kusirano tuwa penung genu ini wasala ko Allah, weni mau maku umangararay tanda apung ku kadnang ko, agu siugu aku akam bayuran tangakang ku kadnan umanga kaaden. Ustayan, so kapamang ni narinaya ganu kapangin Tuhan ako pepemang niya no manusia. Sabab pero na ini sapar wala subhanahu wa ta'ala ko manusia o pepamang ni sa mirakus wala subhanahu wa ta'ala sa salakawa kaaden kamataan na kapanalim bututwa mala si iko kabnar wala subhanahu wa ta'ala askan yambu ipepemang niyan kaso salakawro na daakad niya na siyay. So kapamang ni na unayan no simba o manusia sa pato ta masabutian aaya pemang niyan na suad na kibaginian na so kaad na da kibaginian na di pato tubon pamang ni su izikian na kaaden kama pekabentak yan so simba niyan ko sala ko Allah subhanahu wa ta'ala agyenan so kapanaku tuwa mala. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة
ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Sekanian su ina dengan kanuniana pu unsa bayanak swadam, orianiana pu unsa satu kamani, orianiana pu unsa misa sambira sapuru narugu, orianiana pakaliung kanuniana maitu awata, orianiana misampai kanuku kia kesad, orianiana mabelui kanu amanga tutua, agu peder kanu sotawa putai saunaan ku kawawata iron, na adep mana pugumur kanu samatas, kaang kanu misampai saadi lama tertendu, agu ang kanu maka pamimikiran. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Sekanian suku pengwia gagu pembegei sakapatai, igira adna gita siana betad na terunian aadengkan na keeden. Osayan, Piaya gula subhanahu wa ta'ala askanya ni mianga din sa miyakipan tagi so kasimba iranong kakagi askanya ni miya dengkiran. Sa besiran din suminimba sa salaka wa katuhanan na datariran askanya na inad nuwala subhanahu wa ta'ala. Sa biyariyon songiran so kukumana mauntol na miya patut kiran so kasik sa akiran sa kisang gulay kung mga ligiran so mga patong agurarantayan so lawasiran sa mapenederantay sa pagulugan sirang kung naraka aapoy. Di kegaga mamimikiran so kabesung siksa aso manusia na petutungan ku apoy na sasang kali ampen sa mapeneda patong na andema na yad ni kapekali des yang ku siksa wallah subhanahu wa ta'ala. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. Bengkada mailai so serano tua pemawal niran so mangatan ge wallah na andema na yad ni kapkedegiran. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. Sirano to api akambu kegiran so kita bagusungan ini suguami ko mga suguami na tang kedeketuk kawaniran din. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. Amay ka sumanga patong na misang gulay ko mga ligiran agus sumanga rantay sa tuyukan siran. في الحميم ثم في النار يسجرون. Si iku igemayaw sa tama na mayaw urian yan na si iku naraka natutongan siranon. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. Urian yan na terungkiran aan dedin sumya adin kanwa ipsekutuniyo. Asala kau kuala na teruniran amya dede siran rekami ugay na de kami maad na pepemang ni kami samyaw na sanganin de taroto wa pendedegen pepekalipat nuwalas sumanga kafir. Osayan Sangko tua masa aisa ko mga pananakoto o anda din supiyangin tuhaniran na sala ko kuala subhanahu wa ta'ala ang mga katuhanan. Na ayam maturwiran na dahiran simba asiran sa miyang mukag sirang ko katurwiran. Na swala subhanahu wa ta'ala na katawan yan sulangwan tama na pinggulaw layran. Api ya penmibaya-niran ugid na so mga katuhanan na di benar na sengkaaniran ang ko tua mga tao aso minimba kira nagu pagangiyasaniran. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. Giutur kanu sungani nami adun kanu masos sonor kanu kulupas sadi benar agus sabab kungani nami adun kanu masa sablau. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Sulud kanu kumanga pintu jahannam sa tatap kanurun samia karata-rata suderpa umanga takabur. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Seberkahi Muhammad kamataan aso taladwala na benar sa amay ka paki ilay amir kaso sabad kupagita amikiran udi na tarimaan amis ka na siir kami na ipagundud siran. Osayan
Suka siksa wala subhanahu wa ta'ala ku mga pananako tuwa kafir. Na udi ke masaid no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kawiyag-wiyag yempan. Kakagi ayak kalilid na kemasaan usugu sukap keenti rupag taw ni nada paratiaya. Na matatang kedepekan dud sirang wala subhanahu wa ta'ala na kailin yan roo sukukuman na mauntol amay ka mangukum swala subhanahu wa ta'ala. Pedenan ko mga kapasadan wala subhanahu wa ta'ala ay pembagay niyang kusuguyan kaanian matang kedemataan aswala subhanahu wa ta'ala na titi kayan yan so panaguntaman niran ko kipsempay niran ko panulun ko pagtawiran. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. Sabna rasumigu kami sa mga sugu ko unaan ka, pedkiran so tawa pianu tula merkagu pedkiran so tawa de merka ma panutul. Guda sa isa asugu ubed na mitalinguman na tanda inunta gulalan sa idin wallah na amay ka makaw masusubuan wallah na ikukum subnar na malapis ruudin sa mga tawa pabebetal de paratiyaya. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. Swalla sumiyadun rekano ko mga ayam kaanyi siran ka kudai agu pedunsup keniu. Usayan. So kiadna wala subhanahu wa ta'ala ko mga ayam na mala akapya anu no manusia kakapagdaan yan agup kekan yan so sapo yan agup kinom yan so gatas yan agugiin yan kang gunaan so kubal yan agu sutulan yan. Ugaid na so manusia na si inyan pikurban so binatang ko berahala ato rada ama penggulaulan yan naguna agu kabinasa sa kiali pata niran so Allah subhanahu wa ta'ala amyadeng ko kalang wanu kaaden na anto na a ibela so dataro to a kaaden. Tanto irana piangaras yan so kabnar wala subhanahu wa ta'ala sa adairan tadmi agu ini panandingiran ko salakawa kaadna dedna bairan ruuh kabnar. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. Adnar kiruna mga guna aguang kanurun misampay sa hejat si iko mga rarbiu gusi iko likudian na gusi iko liawaw kapal na pagawidang kanurun. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. Gupupeki ilen yan rakano so mga tanda iyan na anda ku mga tanda wala isin kaanyo. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Besiranda makalalakaw kulupana ilairanu andemanaya ikia bulusano serano tua pagtawa miyaw na aniran amya adzi sirana madakala di sirana gumaba sengi begerag-gerag kulupa na dekiran makalinding sungani nagiran panukatan. Usayan madakala ka pembegay wala subhanahu wa ta'ala sa pakaisa o ino besiran dan dela kau kulupa nagwiran masa isu kiam betade no mga pagtawa sumyang kakulalangan wala subhanahu wa ta'ala. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Nagwani amiyong makiran o mga sugukiran so mga rarayaga tanda na ini kababaya so matatagukiran na pagkukatao na tumiyong parakiran so siksa ungani na miyad sira nagiiran pagisuwisun. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. Nagwani kasan dengan iran so siksa ami na pitero irana piara tiami so Allah ay sa isas kanyan sa siyang kaami sungani na miyadun kami ron ay pupenak utuami.
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. Nada maad ni bakiran pekang gaya guna suparatiran. Wani akasan dengan iran susiksa ami. Susunan wala asu sabna rami ipu sedun ku mga uri penian. Samya lapis ruudin su mga kafir. Usayan. Andai kapakaw mo siksa samit tanakiran na ded na kapanaw betaguda kapangnis sarila kami ay po sedin sumasan yan nagudid no tu terimaan wala subhanahu wa ta'ala agiw tu nasusunan yan na minggulalan kulang wana pagtawa miyaw na aniran nasulalan o kaunan na dalag no kauri sa giyanan ibetad wala subhanahu wa ta'ala apupakaw na anyan susugu ko unaang panudan yan kapaniksa kaandi ketaksel skanyan mga tao sa besiran maka daawa sa desiran kalalangi mga sugu nagwan ya mau masiran mga sugu orian ye na desiran para tiaya na miatang ke de penggulalang kiran susiksa sa ded na daawairan agu disiran kebegen sa sendud ileng kasumang ayat ko surah Al-Anfal ayat ay ka-33 surah Al-Isra ayat ay ka-15 surah Al-An'am ayat ay ka-magatus agu 30 isa agu surah Al-Qasas ayat ay ka-50 agu siyaw. Pangnal ko sura. Giyeng ka iya sura na dua patuginan yan, adno tu abtuwag na gafir maana paririla na adupman al-mu'min, aginan na amay kaskan yan su isa ko ingaran wala subhanahu wa ta'ala na aya maanan yan na pumbagay sa kapaka sa sarig, udi na makapumaana sa sipataskan yan su tawa mapaparati ak wala subhanahu wa ta'ala. Sa aya mala abundingan niya na sumanga tawa miyarat iyak wala subhanahu wa ta'ala ko pagtao Fir'aun apia kalang kapiran su paratirang wala subhanahu wa ta'ala sa dairan kalakan su insuya upengin suya. Ayat ika-28 tamang ika-45. So sura ika-23 na bitun sa sura umiyamarat niya sura Al-Mu'minun aya bendingan niya na sumakapantag kupiti barang abegru paratiya agusu kalbihan. Siip man na subendingan ko parati o pisa katawa na ginawa a pisik siyan yan subnara parati agusu kalbihan sa siran imiyaka deeg sa kapusan. Imanto na pinagipuun tanop mang kumariring kita mga sura ay ka-40 tamang ka-46 amiya makapuunan sa mga batang aso hamim. Sukip silsila ang kiran na palaya siran bangsa umasa si isa maka sa miya kasisalawian na sirang ko kaya pamanurun. Subundingan ko mga batang amiya puunan usaba da mga sura na ilayang ka subundingan no al-mukataat ko pangumanaw sayan ko kapusan no sura Al-Baqarah. Aya mala abundingan ng kaiya mariring kita mga sura na sukapakapupantagu paratiya aguso kasasangka maana kufar suwahi aguso kia sangkaon sumapi aguso marata subnar aguso ribat. Supamutusan yan. So para tiya na titak na so kakitarimaon sa swalla subhanahu wa ta'ala na sipat yan so karila ugaid na sumarata na ayad na pagungaan yan na sumarata sa palaya din katawan wala subhanahu wa ta'ala sulangwan taman. Si kulagado ulangwan na tutul na sumarata na pagungas samarata na supang niyo para tiya ko kalilimpon si Rono bagrum marata na kepakaya madapay ugay na susiap wala subhanahu wa ta'ala na tumitikaya sumisima sa dinian iprila sukarum pisikubnar sa sumarata na pagumbasay sa kapusan. Da asangkaan sa pagkauma sumasa aka pangukumumontol, subagr, sukalbihan, sukauntol wala subhanahu wa ta'ala na kirinayag sa mapayag na inus sumanusia. Terimaan yan so turuan ko depan kaipus sumasan yan. Yung kaya sura na inituron sa Makkah inunta so ayat ay ka-50 maguso ka-57 kasi inituron sa Madina. Aya kada kala ayat yan na 85. Tumiuron ko oriano sura Az-Zumar.